of church. Nyakorom jonko pogore gi mano eni jotend dinde gi josiasa mopogore medo kwedo doho mamalo ewi okanga mano mar chiwo chik mayiene jotim hera e kind kit chwech achiel bedo gi riwruok e kindgi. Jotelogo kane loso e boma ma Kapsabet yango ni okang' makamano en ataro mar dwaro mar chik kendo gisingo mar biro rakore kod parono ma onge dok chien. Gilero ni ok gibi chiwo thuolo mar nyayo timbe makoch maketo koda oganda mano machano rocho ratich oganda e pacho kae. Akasema nikiacha, may God bless you. Thank you mheshimiwa for the visit, the money that you say, kwa sababu wewe mimi kama mimi vile niko ati mama mwingine pale anitongoze ati sasa ati wazee wale wako hapa kama hawa wazee wa kanisa wako hapa. Unasikia kijana alienda sasa stage nyingine. Waambie tukae vile Mwenyezi Mungu alisema. Hakuna kitu kama hiyo nitaruhusu. Ama hata maneno kama hiyo tuongelee kule bungeni yetu. Tafadhali mimi nafikiri sisi wote kama wabunge hakuna siku tutaruhusu nchi yetu tuende mrengo huo. Tunataka nchi ambayo inamcha Mungu na nchi ambayo inaona ya kwamba tunafuata vile kanisa inavyotufundisha. I think the constitution is very clear that marriage is a man and a wife. So nataka tu niulize Bishop na wewe onse si mbali hapo na Supreme Court, tafadhali mwende muombe majaji wetu ndio waweze kupata roho mtakatifu, wasikuwe na roho mtakatifu kwa sababu ya wazungu.